lo ha pu hroi te kha alo me tro em le MC le bung le pu hroi te bi kha chun video kha on te wa ani lo chun in response lo ka nang ma di pachum bi kha khet le wa kan thlen te kha chu soi don nei le soi ve tur ang khan ni thawa ti rol nang ma ni bi ka kha ni model let ka pu hroi te chu kin dewa chu ngai do na kharon te shima karon lu le nga chu thaw aron lu le tur ngai la ni zanila ron tel zong te kan thlen te kan class kalpui te ba ka hei puko pate te ke siwa kan ho tu pa ni kan life member ani chuan a then bonga thlen te ho te an ron tel boka pi je te kan thlen te pa pani thum chu ron lut tur ka ngai na kin dewa chung te chu ni zanina miron tel pui tu zong te kan lo lom chewa zanina kan ti chana chu ne khei kan thlen hoin tu lai a zo na le in sel na vela tam ma kan ti kan zir lai kai lo ni ve na wangin ni sai lo na ti kan thret mai manreka chu chang kha kan soi ho don ani chung vela chu ni chu zani kan soi ho tu ri point pathum point pathum de point par angin kan on hiara chung te chu pakhanna manreka he nge moni shim le te kha kan soi ho nga chuan panina Engtia Kalpui nge ni a eng ministry nge implement a sum hi khoya ṭanga sanction nge ni tia kha kan soi ho tur patni na ni dona soi ho tur pathum na hi Mizoram a hian eng department nge implement a district block le village level a engtinnge implement ani tu te nge mawhphurhna ti te kha kan soi ho le tur pathum na ani dona palina khani taka village level la implement ni dan kan soi ho do ni achang chu asia ka ni dan le ataka kan implement na khain an lo ba ni militer luta kesio kan ho tu pa bo kan ni kha bo kha chuan kan soi ho tur pangana chuan dan anga implement ni lo ta sela india malak tur nge tu nge sem theya Engtia Complaint thehluh tur nge ti te kan soi ho le tur kha ani boka chuan soi ho le tura to bera he scheme a hi dikta ga implement ani theina na Mipui te mawhphurhna ti kha kan soi ho turan a to ber chu tikhan soi ho tam mom mai la chuan adu piang in te mai la a ron lut tura chu ron lut zel bok ta se chuan nakina kha zanina soi ho pui kan han som ba te tang khalin kan soi ho na yang tang te polen chu han soi ve tu han soi bel ve tu emo han soi bel tu emo zona ang chi te po a omani chuanin kan chan theyang chin kan loin bot sai na chunga me ni chuan chan theyang chin te kan chang tu angai taila chuan soi ho na lut ta mai la manrega kan ti MGNREGS kan ti action chuan scheme la ni ate pon ti ta khami manrega kan ti kha nge moni chele ti kha bo nga tang kha din ani hi introduction ka kan pe thengila bo nga ti da hi Lalnghinglova ni MGDwa mizo public administration department ami ni achok chi turani ani hi kan mupon ni so dem silal Lalchhuanawma ti da hi ai da ang hi ni maya ming chu sangaw tlangwala ni po he public administration department thawani Rotluangpuia kan thlen pa ani lo au dei maya ani hi MGTO kan thiam pui pa berani chu vera chu zanina mi kan soi ho tura chu na ke chu min sa veka mk kan ni chuan tikan soi ho na pakhan na kal ngal taila manreka hi enge moni chele tia tang khan in soi ho teng le
Lalnghinglova ṭanga ni soya ṭanga ni attention ni MGNREGS hi ni a full form chu Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme ti khani thina chu keima ni enge Mizoram atak po hian kan hei ami khwal lo hle ti asiata MGNREGS kan soi piang hian ni za in lo na kan soi tlukan ni ngalani atu po hian kan em mai ni amaro chu akal phung le ani na takhi kan hra chiang lo thina apoi ma Mizoram a po hian enge ani na tur tak po hian Kalpui ni chem ti te po hi kan ngai thladon na ni a MGNREGS oh kan putsan lo nga khami khatchu hei Sawiho tura adung lampang hai na omdon thowa ya Kalpui dan le khatchu khami ni bangkhan enge moni chele tik kumadin nge eng ministry nge randin ti vela kha kan soi tur bor vel chu ni me mel bulla me jon tang rei lo wila e kan topic tak Mizoram village ila kalin den shopping dan ole a ground level a lu thoi kha cha kom sian ni soidang khan MGNREGS kan ti 2005 khan Prime Minister Manmohan Singh kai shoina noya hemi MGNREGS ti hi dinania tin kan sei thina MGNREGS atheni MGNREGS ten tia akhoi pujong pon soila dikve ve thawa atel kha chon ek ani maya sani kha chon scheme ania scheme kan soi tumna kha ni maya MGNREGS kan hi soile soinu chu MGNREGS kan ti chon ni za in hlona ti kan soi tum kha ani bermaya tin central MGNREGS fund hi Ministry of Rural Development Government of India tangin sanction jong po hi hemi state hian alu thale thina ni chu ka soi thiam dan ni mai ro se MGNREGS be ga chuan itong avan sia thei lo ve kalau new day kha shin time si khalan soi bel bu ne ye kame shin babong puya han soi na tang khan nge fia to ke ting fia view me ngoro lo be sa su mi NREGS bi ka central andin kum khajor soi to ta Mizoram bi ka hian NREGS kan ti hi bi kum sang hi le paruk khan ko kum sang hi le paruk khan din lo to February tha khan Mizoram a chon came into force khaloni ta man kan man tran kum khaloni ta February ni thi ani zo hi February ni thi sang hi le paruk khan kan mang tan tam Mizoram a hian chon MGNREGS hi October ni kwa akhan atir akhan NREGS National Rural Employment Guarantee Act ti khanita chunin October ni sang ni le pakua akhan MGNREGS tia ming khathak alonita Mahatma Gandhi ti khan teli ber mai chu chunin sang ni le pasari akhan Mizoram state bi ga hian engeni pangai taka man chau anisa taka real implementation ka sangi pasari kumra kan mu chau ta surheng district sa de first phase akhan long klai le chiah district zo ho sei ha chuni kan adia hun la ka chuni ni thoma se long klai le chiah district akhan first phase ta kha anita chuna second phase ka champhai le lung la ya manane ta third phase akha mamit chairship scholarship le aizola third phase ma lo ni to wa ichuan March 2018 akhan kami ka statistics na hi ala lui comment tuna 2021 ni to 18 lo en tamaila 2018 na hian job card ta hi noi khat le sing kwa isu ni to ni Mizoram bi ga hian
this one financial year 2016 และ17อาคาร state government นี่นะให้มี approve labor budget unapprove ค่ะ 126.38 lakh ได้ค่ะจะมี job card บีอาคารมันนั่นนี่ตา this one มีประคัดโฟเขาตีหุ่นไล่ค่ะมีประคัด daily wage Mars akan ani China Marsu for India soon tuna current implementation Mizoram hian 235 nitin mi pakhatin chi so angin kan sia ni tika ni mai te se atro mi da se ve ti rom takin no chin kan ni le se lo me afia khop me ne kha so yang kha ni manrega chu an soi le nga tang kha ni labor law ani di kha chiang ta Indian labor law kan ti khanin atela chuan ekani le scheme ni chungcha kha chuan yan soi le nga tang kha yan thiden soi le nga tang kha central na scheme aron ne yan ni ma amaro chu chepa bong pu kha han mut lok te scheme kha chu ti lo po khan scheme je ti lo po khanin along thiam de we thi ni me thei khami ni wang khanin ek nge yan ne hi thu la ni ti ngai da lo ma wangin pass lo ni kha pass kum le lo te po ngai chak vek to ni sang ni le banga pass ni man chan chau ma la ni ti te po kan sia sang ni le som pa ni kha version 2.0 on ti ne tuna kan man lai hi ala ni nge ni o kan soi la ni ta ni na kan soi le ma hi khan chi kha highlight thu ko Mizoram din tuna te kha tuna hian em lo ya ji ke ta po thas de me ta kin ni min me ke en khanin block som le le paruk kan lo ho Mizoram ba hem khak kan threat sa thol me the block som ni paruk kha hom veka district som le pakhat chuan gram panchayat kan tvc kan tiang ani chu ka zaret le sumret pariat lai kan lo ma khan kha hom vek bokan kha kan to patna ka chuan ta sela chuan Sawiho na pali Sawiho tur pali la hen kal tai la manrega chu kha enge ni ti kha kan threat chauta ni zain lona ni ni zain lona ni India sarkar ina sarkar na thoklo chum ko na te ne na khanin atlem bera kum khadani zain lona asiam tur atana ro manna ne khani meita chuan khami manrega kan ti kha engtia kalpui tur nge ni eng ministry nge implement na sumi khoya ṭanga sanction nge ni te khari jingkhal kan thien de khan soi chak khopin ke ren lon soi de oi mana ase kha thuilu tuklo virin soi le tang pathumna tang hen apoi mo sodon tana kha chempmc khan soi ma sabe thum se ba thabe sa thai kha te 857 lo ri to ni mo pro buang ha lo so jok mo salok mai de sia poster nem ti chuan hey now apun tre pa oi mo to se do le aro so chung la ka so man tau su ringa mo lo ka tim nok mo tu ani kha tu se na pe pa abole tu ka na kinaran lu le thau turang Long pu khai ron lut prote kha al chokle ta de mo long pu khame se hau tur patni na kalon share chota khalin ye engtinnge manrega chu Mizoram khalalut lo taila central china ti phot tengo so Mizoram bi khachu pathumna tang kan soi chi chirgon ni engtia kalpui tur nge nia eng ministry nge implement la sumi khoya ṭanga sanction nge asum khachu Mizoram thing po kan soi ni ta se poilo tur ngai la khami kha ni china po kan highlight thok to heavy til zo anu dro
ani chin po hang ka sai thuak to i ni zona hi ai ke gan chan thiam lo zong tak khi ni ve boka nge zona ang tak taka kan chan chong ka du tok mai ang zela o sai ta ang khan MGNREGS emi central emi kan sai ta ang khan chu Ministry of Rural Development noya sanction na kan thi to ka chu nge Mizoram haron luta Mizoram State Rural Development tingmason na toren tikhan state Mizoram tikhan aron lut lia Mizoram tangkhan tikhan state tangkhan district b ka DRDA lut tha tikhan DRDA tangin BDO tangin tikhan village tangin kan job card holder te hena alu tha khania chin nichina hanan soi thok to a Mizoram po khan chen MC po khan soi to a kami job card holder kha mi noi ni chuang hena hanan pe chuak to boka chin khan noi khatle sangni som pare ta mi dei kha asor sani wang khan I atharber ni inka sia a mi noi ni vel nena khan mi job card issue hi aneng lo to ni tin kanan soithina enge emia hian Mizoram ne na kan khai kin chuan central an guideline MGNREG an guideline nen hian thenkhat hi chu ani person view zela kan soi tum taka chu MGNREG hi in hlo na an lo du a enge hetilai job card holder tena in hlo na an lo du ani chuan nisom panga VC nena nisom panga nuwa an sei chu huna khan an vadil nuwa khan nisom panga ma in VC ti kan in hlo na an lo siam sak tur ani china tin an in hlo na an siam huna khan village council kan soi huna kha po kan soi tel to tura ngai taila amaro chu guideline sei don khan ai poimo emawang hang kan tar lang le lokaninga tin na an lo thok ta na an va thona khan guideline a chuan enge hei first aid kit anti ang chi te hi da tu alo ta na thok tu te ta na da tu alo ta amaro chu first aid kit thi Mizoram a chuan ada hi enge kan la shelawa hei problems and challenges anive pakhat boka tin enge changchenu te tan po khan in hlo na om thei veka chunga chuan enge now te nen te po na thona te pon kal thei kang huna khan central guideline a kha chuan in hlo andu ni chuan changchenu te pona in hlo na an hu theng tur tang khan enge now om sak tur thleng khan central guideline a chuan om ta vek ta ni chu wang chuan he MGNREG si atangkai emema tin nize in hlo na kan ti hian asoi fum fe lo boka tin India rama thing tlanga cheng thiam na bik tel lo te kut na thok manga in hlo du tan khan kum khachunga ni ze in hlo theina tura enge centralina asiam kha ani ti kha kan toy te ka sei theini mero se khami central bi ka kha chuan han sei thui vak emem tur pok ra chuang lo khami bi ga chuan sei ri ron sei hi thadei me ya chimpem si kha man te lakman lo de ne na asoyo tu pathum nei Mizoram takta kan lu to don se chimpem si ron lu man trap to ho baringa ne khame asum kalda na khachu kha aron sol chiam kan chepa khan chuan Mizoram ila Mizoram aron khen khanin aron sol mai deuwe ni nakina ta khek jong ne kasalawa atam berani centralina aron sponsor adita eta Mizoram government of Mizoram ila
Government of Mizoram Rural Development Department and notification anti chua here kalau nei here then funding aron here central government na tura ron ka ena here in unskilled manual work khamia an always zong an lo zong kha central na ve kha lo ni ya chuan chu mai baga chuan 3/4 of material cost kha chu mai baga chuan skilled semi skilled workers so lo zong ko kha tum tel bok ta ani chu material component kan ti 60:40 and 40 material component kan ti mun thuma mun liter mun thuma percent le la tum ti na ni ta ani chu Mizoram khan 1/4 kha material component 1/4 kha tum ve ina ni chu fully centrally sponsored scheme ne kan ti thina kha alo ni bi che to lo dina ani ge he chun chempem si khela man lo wen le man lo mi lak lo hop mai sin pa oh apoi lo chu bong puya thu deu nga ni ale chun ani chun kha te khan khami bi ga chun chiang ta asumron kal na lei lo kha chun the agenda puthumna Mizoram hian in department nge implement district village level engtinnge implement ni tila he kan soi tura rilai deu le sari la kan topic na a focus deu berni te puna langa tu tenge mo furtu ti te chen khana ni do na khami kha kan chen pa si la kan lo boka buang khanan soi lenga Mizoram hian in department nge implement district le block ti jin jong kha ti taila chun village kha khek le taila ṭanga district le block level a khan ti tenge mo photo ti te kha mian sui sa sakle se ba thama oh ni khani ching khang kan soi thoi work to thowa Mizoram chuan ni state chuan rural development of kami rural development kami of Mizoram kami noya kan kami kan ani implement khani maya tin ani implement dan hi chu ain ang deu vek maya ti khan enge antinan DRDA antinan district lo soi taila district khan lo soi taila DRDA lo omta DRDA structure a chuan khatahan DRDA noya program officer an oma hemi program officer hi program officer kati project officer sorry program office project officer antia November ni somni paruk sangkha zakwa somret pani khan project officer ti elani amaro chu hun local zela isangkha zakwa som ko le pani khachuan project director ti tenantia amaro chu khami kan soita ka zo ka chu khata han sangkha zakwa som ko pani ania amaro chu MGNREGS kha sangni le enge MGNREGS ka sangni le paruka kanin implement chausia tipokan lo ti mai thei amaro chu kami enge DRDA bi ka kan soi nani wangkhan MGNREGS kan soi nani lo wangkhan kami ka chu akumai thlau na le thlau lo na ka chu kan sathia mai tura ngaila kami DRDA na an malak na an soi don chuan soi tur chu omnel nuala amaro chu kan lu chil em lo khop maya DRDA lampang hi asan chu thok tu te enge helama hin kan tron lo wang hian thok tu te lama hian han soi tur poko sa chuang lowa DRDA in implement antinan VC kan soi kai lo thei lowa DRDA noya khan video te emo VC an huam chunga an VC zong khotina an huam chung bi ka khan khwa sang lo omta se khami khwa sanga an VC VCP le secretary te kha training an nei pui chine ni chumi tan chuan
enge MGNREGS noya an malak dan turte kami an kalpui dan turte kha ma an la thinta ni an la thina ni tin job card chungchang tepo khanianga job card tepo an mani kaltlangin pek chua vekania aboi pui tu chu an mani berania tin job card na reng po hi MIS antia chu management information system antia chu job card reng hi job card kanti chuan MGNREGS kan soina ani kha kanti to kha chu MGNREGS nan tho reng hi enge tunlaya chuan internet manga na tho thei vekani to wangkhan MIS manghian nan thok vek to chu master role antia chu enge kami job card nei te kha MIS a hian enge na te kha an thuna tin an na tho na tur mun kha enge geoteching antia kami ya khan MIS kaltlang khan na tho vekani chu DRDA na ma an lo lak na nia tin chu DRDA noya po video pon anti ve thawa amaro chu video a khan an na tho kha asang vele tho ta ni chu mi bi ka chon kan soi ni thei meise ṭanga kami bi ka chon block level kha asoi kai thesin oh nia ani jon block level a han ni an sei le ngal tamela ni sei le sei nu tin block kan sei chuan enge heting la ya district kan sei to kha DRDA noya video on oma amara chu video kha a implement tu tak tak aming chuan ani ve takna nga amara chu a implement tak tak a field work an na thok tu a he ta kha chuan program officer alom vele ta khang ten en khan khang ho khan na tak tak jok chu an lo thoka video level a kha chuan an ni ho khan an thok ta ni tin an soi ta khan enge video kha an soi ta khan video kha chairman ang ani meya ani kha athua kami block level a chuan tin program officer kha an tenen khan tangrualin ti khan MGNREGS ke an kalpui ni tin VC in na an nei te ti khan enge block level a ti khan Sawiho na an mani kaltangin an thlena ti khan video kaltangin an thlena ti khan an mani ya khan engkim malak ani thin ani ti thengkha a soi thei ni mai ro se a na thok me kha thempo bonga daron soya zarin hi ai thakh no mangrang kati kan thempa Lalnghinglova kan Mipui pa ber ani aron tha ni chin de lok khanin dam dorina ri ngai le thut maya ron ti ani hi kanin nga na le kan Mipui pu nami thehluh chuta la kan ho tu pa ber hei MC hi anaute tuition pena boile bangani boka kan thempa bo harim le me khani chon department kon sana karon shoot na de ni de langa de kan thing tang tenam lo boka thempa je ka poron lute kan thing tang te an la lo boka shrimpem si khala man lo de boka village level kan sai kai main ne kha kham china khani implementing agency ha karon sai de ta kan ho tu pa khan chuan ta khalin manrega bi ka chon kan thriat tu ra chu MC se ta la khe kan mai the central akholin employment council omani state akhalin state employment council oma state chuan block akham block block level employment in block employment council in chung chule ta state employment council tengja khan village level a chon village employment council VEC kan an tiang kha zel khan ya chuan khang ho kha mawhphurhna ta council anga andong wang council ang khanin
an performance tabera chuanin DRDA kan ti pi ka kha district level a chuanin a khoi tu le engtian soyang expertise agency ang de pa soi thega chanchu expert omnan dia the village level chan VC kan ti de chu than chu ang chi de le appoint poli le ex officio te khan lo omta post kan ti don ne post poimo ti tem chairman post le secretary le treasurer post te khan ex officio post kat no kha tur te lo nia amara chu DRDA bi kha chu advisory body ang de point an poka chuan project director IAS an ni lo pon MCS senior ten ni thina khang ho paisona noya khanin thil te ni thina tin planning chumshinga point an point mo khopa AP kan han tiang chi an election plan kan ti te ne adu election plan take manrika bi ka tin khati ang chi village na anvat back ti tele mini zabi ka poi gram panchayat development plan ti GPDP noya hianin an khung ta teu to boka kha block level a kai lu khanin DRDA district level a alo khontu tak ka chu DRDA bok khani le thina chairman kha zila parishad chairman kan ti te kha ni ve bok ma se Mizoram Levelah kan nei lo wangin DC chairman ne chu ti rol an tak taka thok tu chu DRDA khan chuan championship khai man to village level kan sai ta don kaman trepe so an changlo pakati ole tikhan championship portman trepa kan poi mulai ber de mania ami di kan an ru ko chan ber ania de village level kan puina tam ber ania ngatinge VC te hian thoka te tren khaten tren VC ten mo pupoka an du zaran kata ti te oma ni china khanin kan tren pa khan ron soi to ani khata cheng za ni le sum thum le panga tuna Mizoram kan labor wage khani ta notice achuna tamber nin ka shriak ne na khata khanin Lalngpui anti mani miron shil te pa khanin ta churin ni khata khan cheng som sarin lo ka to ni khatiang wel kha ani yan soidanin miron shil te na ron soidanin deng wel chuni ka te ka theite ani reng ni ti te po kan soi kai na tura ngai te la chun zupka kollo ti theng te po khana ling vek tura ngai la kha ga chu ron soi tu te khan dil ruwa tho dan ni te se tulan ti chen chuan ne kan zo na tura kan soi ho dan tu chu te engtinnge village level a hian manrega hi implement ani a tu te ga mawhphurtu disi ha mawhphurtu ge kha chu VC kha kan soi tu a ta fortune executive body executive council khan te po ka setel me te la khami kha kan soi ho le tu ra chu ni chuan MC kha hun ham pek ma sakan du view rolin alahman le mel si lawa ahman te mo man sele chuan ni khan soi ma sa sa te rang to mai ahman chuan ni khan ti lo chu bong pui kha zon le tu ka bong pui chha thade wi ron soi le si te a chalo nge ale MC hun peng masain in thupa ka joy du sa chu zanin ni kan host tak phei chu ka zaru le to kan buai kal plum ti mayang yang khai boxia I ron tel te po in som viau mai I duangin ka lo thei si lawa morsu ai kai ni po ne no pang te kan ni I zai ron tel engma kan pui ting big lawa host te police kai dang khat tak khani mai chu ba chuan ngo bai min beisei sang fio mai the amar su in beisei kan pe thei don lo pe thei lo mai thei chu amar kan thei to kan chu ve tiu ka minor she sam tu kan I ta ngen ma sa chu ni village level engtinnge MGNREGS implement ani ti lai ka chan kan tum chiranga I pakhatna chun
village level chuan inflow fakna an mang berta energy hi village level inflow fakna khan mai ta chuan registration antia kan soi lako kha noi mi kharin palina khakarun soi palina kan soi kop taila tura kan sona kan engtinnge implement turan di ati khani don ta chuan palina ataka village level ataka implement ni dan te kha soi kop taila chatro yasan chu implement dan tur kha guidelines kha oma operational guidelines kha mar chu khati yang che khan implement ni lova Mizoram asan khotina kami kha engtinnge implement turan ni engtinnge atakrama ti ani ti dia kha soi kop tiang ole kan so tron mai nga choi wake seekers kan ti maya primary stakeholders ani mai kami ro fatu te kha kau ka registration te ti in job par ani te kha chu soi ngai lo ka ria sa ne kan clear thok mai nga ti chuan NREG ga hian application te ti thu job card ten nei nu khan master role te an master role khan check thei ta ni Mipui hian ya poila lu thal top mengo khatiang soi a to te soi da ka tiam lo mai te ngai thak no thim sang so wala master role ten nei ya te kha information an mani job card chungcha kha master role an zia kha an manin an check thei ta ni asan chu block level a VLA tam tak hian master role maintain da hi file file tam me maya ti lai buang ta mai me la ko master role te ka siak le thina ma in lo file ti bayang khan nge ni Mipui na an chantur an tho zat ai claim master role ta i kan zia ka tamani chu a i flo fa kan ni an ti dan tur kan ti khangai sia chulai chu tam tak ka dik lo ka tam me maya implement mi village level implement chu chang way seekers chu chang bi ka hian chuan Mipui ti hian NRG an tho chung hian accident an tok thei ni kong lai te lo ni ya ta ang se kha te khan medical treatment a hi a thol ni dong tur ani ya ti kha a omani village level implementation a hian chu Mipui the kan claim to kem ti lai te po kha zot tai la mani thewin kan kho chung mi kan lam chung mi te hian medical treatment hi mani ken ankle mai nge kan claim mem ti lai kha zot tai tho me ngoro lok thì han soi chu som le ta pa hina chun thil to do ka ti kha drinking water facilities ti te le ngeri extra 10% extra waste ti vel ta su kan riat nu ai don kha su ni kan mu le riat nu ka soi tam don la fa so pa hina poi mo le de bai chu gram sabha nei chung sang hi ni village level a chuan apoi mo me maya sorkar ni kum khata voi ni gram sabha nei tur in ti ta energy implementation area sim shima khan chunin gram sabha hian Mipui ta kan du le kan ngai dan te a implement da kan du thu sab lo lai kan complaint te hang kan soi ve theina voice kan nei ve theina mun khani ta chu ta chuan kan rai ta Mipui thian voi ni kan shelo ka ti a area rang fa te po kamani ku ten entaila gram sabha te po ti kan ngai dan ni dang lo te ron kal ta tiang khan tin a implement tu te po hi min nei pui kan village level min nei pui VC te min local level at polita se ti min nei pui tu te po hian Mipui te voice en ngai pui mo to lo moni o ti na chen te kan ya ke ta implement chung chang so na khan channel un ta sela Mipui te hian gram sabha hian kan voice kan tar lang vengam turani energy e thata implement the nan ti hi ka ngai dan deu ni ya chuan social chuanin Mipui primary hian o primary audit or social audit and the primary forum bika hi ram sabha hin kan nei thei bokani chin chu Mipui te hian sum energy sum kalvera dikem adiklavem ti thang khan emigram sabha hian voice kan nei thei ta chuanin demand ka sim thei bok ta hi hemi act noya kan right le responsibility Mipui ten hi kan nei sang ber ti mayang hi ani via chu ngini atak rama ero chuan kan mizo chu ti mayang in mai za na tele nge mi ma ding thang lo nu le pamol tam tak iwa mu sin na thi tong mo lo nge lo sela ka tiang kha ani ve wangin
atak tak ramai ro chu heng hi kan la nu fum de mo state tangai chuan inaril rukha kala nei ni chunin word sabha antileta word sabha hi tura ni ta amar chu Mizoram bi ka hian word sabha hi kan la establish cm kan la nei chem ti ro chu kan la helawa kan hele helam pang rong pai district lama chuan word sabha hi kan nei hom ka hemi lawa chulai chu khola mai lo nei chu kha chu katan chu thil thar lo ni ta se in area thewa khan tin kalina gram panchayat chungchang he ta village council kan ti function ka hemi hi implement taran ni village level a chuan kong ami VLA te tiang chu en dik tu te lo ni ang lo ni ta se atak taka a filta pa implement tu chu gram panchayat thau ka ani dona chu part 9 of the constitution khan engeni kan pudai to ni chu engeni registration received chungchang ate an application job card nei tu te mo job card nei tu lo receive ko ate registration lo ti sa ko ate lo verify ko ate in household engzani register ti te job card issue te chunin application work ngeni an application manga an tho tur lo shil te le khang song song a work ina a ken tel til record lo si bata ti bang chun periodic survey na ite chunin implementing agency an dita khang song song khan central government central state government ṭanga ngeni account te ile utilization certificate ang chi te po an provide back tur ti kha anita an role an mmai ni MRC chungchang a hian bi gram panchayat hian chuanin khang ta kha soi kan soi thu tong khati to kha azong zong soi hun chu omlo wangin I chu an role kha lo ni tang se amar chu atak rama hian atak taka hian implement tha to kan em gram panchayat an mawhphurhna hlenem ti zona lo chang don taila voini chuan an ta thohi keima hmudan mai me ni chu keima ngai ta me chuan partial de vinan hlen totally chuan an responsibility and power hi an function tok lo ka tia asan chu ni za in zona hi ani da chuan khol chhor ti te chi arem lo ni thei me lo ta JCB ko nga la ya Mipui in hlo chuan mule thawa Mipui hlo ai tam taka khami khol kha hlo chuak ta khang chi kha a thalo maya amar chu thei natural disaster la thil da ka wangin khol chhor lo thei lo nang chi kha zom ve khang chu exceptional case lo ni ta sela amar chu tam zo ka hi Mipui hi Mipui te thiam lo nge ka ti kan ti don kha chu engpo kha ga dilu lo ni ta sela Mipui thian kan la pre za thi kan la pena sa tok lo ka ti ya kan hebi chungchang a hian ram sabha te po voice nei taila an responsibility an mawhphurhna dik tak hlen ngam tur Mipui hian engeri awareness po kan nei na sati angai le ga ria awareness generation hi poimo le ga ria hebi chungchang bi ga hian churin gram panchayat chungchang bi ga han pakhat ka tel le du fra ma chu survey hian nei thatok lo bok ani atak tak real implementation a hian survey nei tok lo ti khan village council member pahni khatamoi nan ro kan fen dika chulai chu fel file timayang hai chu la kum di khat po dai lawanga tin complete until top mai dikhan signboard an tar na construction under MGNREGS tian tara dikhan sum estimate le song song an ti fel nu khan anu Mipui thai kan tur le kan khosun kan eri kan tur le thosia chulai po chuan Mipui di hian nei kan how to te kan representative te kan nor tok lo mo voice kan pena tok lo mo tinaril ru te kha kanaya ti chuan jena master role ka soi zoi ka belle lok ka du ta kan thiam pa lo soi mai village level bi ka master role chung cha kan team kurangai ni tin dana kan huwa village level kan Mipui ten kan claim the ni master role chung cha nga hiana dikem diklaven ni som thum pa tho work la om ta se ni som thum pa master role la vile nan sia sam ta hian 33 khan ni ten katani 35 khan 33 khan siakin kan 35 anga thok si in an siak ta ni chulai chuan Mipui da kha cheng ni khat khamin ai zel ni chu mi pakhat khan job card holder pakhat khan
chu chu chen hi ka chu mi pakhat mi za ze lon ta se za hi nei de ni mi za ze la za chen si lo ya ta ang se chu chu a thalo em ya i an korap tu tam tak koi mi pui ten kan claim an korap lo tu tam tak ki mi pui ten kan claim ngam lo wa an korap pha thi ti sok te ang mi pui ten responsibility kan dai sang em ti kha an soi bel zoi ni chu ti bidang soi no hu ke ang lo me thiam pa cái nghe sẽ ngày nôm lệ khóc mãi anh khá sang nào lắm bằng anh kan di pan me kan thiam pui pa ni kha tu na kan to para ni le kha la apon ka ti khop mai ka ti thien ka nei kha ti ma pon mong ka ti khop mai le chi pa bong puya ani hi chu de le khazir la ba bon ni la vin a feel ta bon na ni ya ground na atak ta ka bon ni an vcp tenen po em na thona te lo phang sak sak to phai nom tlang wala ni ram ria po trang kai thin khop mai le pa bong pe khami chungcha khan se del te in a yenเนี่ยvui khát thành say vui khát say sual khát chuan kan enge cái mà ni tran kha kan zo ni tangal der maya kha ti enge ni chena ka thian pai na ron sai ta kan ani chu boru ka ron ngam sia hle maya sai tha thei boga boru ka ron ngam khom maya voi ni chance voi ni voi thum ve han dei la chodin ma kan son pha viau tu ne kan sai le sai nu kha ei cái mà tắc phê chuan thu cái sợi về voi khát nó đi hiền linh cái gì chú vàng chuan giảm nó lệ enge một khan lâu về lệ chú vàng chuan cần đưa ro lệ cần phiết đánh bộ khá sợi hi lâu har thi na cần sợi bốc anh tin thì hiền anh sợi mấy là village level chuan thì hiền anh implement đàn lệ enge tung nghe một portu thì về thế cái chuyện pa khan mc khan ron sợi nual to amaro chu hetiang lam hoizong hian tlem aron sei vele lokila kan soita kan MGNREGS na reng hi demand driven ani kan ti to kha demand driven ania demand driven kan ti chuan demand na du soina ang khani maya chuwang chuan enge village level a khan MGNREGS job card na khoi tu tur bi khan VEC kan tia VEC kha kan thlang thin ani khotina hang kan thlang thin ani chu VEC a full form chu village employment council ti khani maya chu VEC tin te khan an mani huam chunga khan malak na tur an malak na tur hi kum khat ami tur an thlang lok sa thina chu annual action plan antia chu annual action plan le perspective plan te kha kan sei chho tur ngai la chu gram sabha han soilu tamela gram sabha khan gram sabha kan sei chuan gram sabha je chu mipui rorel na mipui wantlang in khom tiang khan an silfia tamela atokin kasia chu enge perspective plan antia perspective plan atang yan silfia chu kum nga chunga an na tho tur kha VEC kami gram sabha kalkhom te khan kum nga chunga an na tho tur kha an siam thina ni chu GPDP te pontia mo GPDP te pokha GPDP a khan an siam thini chu heng an ruam man sa te hi thunei tu te an pompui ani nuwa khan ruam man na omsa atang khan annual action an siam annual action plan antitani annual action plan kan ti chuan annual action plan chu enge kan ti chuan annual action plan chu kum khat chunga na an tho tur kha anitani chu na tho tur kan ti chuan MGNREGS na an tho tur kha nitani chu November atanga December a hian kami annual action plan nei tur khan enge na tho nei tur khan gram sabha VC khan an kau thina ni chumi chu anin kara an kau thina chu kumle financial ami tur siam angai thina khawang khan gram sabha kha an kau ta thina ni chuan gram sabha in an pompui nuwa khan AAP a hian antel ta thina chu AAP antel le an na tho tur kha
AAP a anda sa atang chawin athan thei ta ni chu chu a omzia chu i perspective plan kan ti khachu kum nga chunga anna tho tur kanita GPDP tiangpon kan soi thenga khakha annual action plan ani chuan kum khat kami financial inkara anna tho turaka antinan enge water harvesting te emo konglei emo side drain emo engpo kha annual action plan a khan kan lo da theita ni kum khat chunga anna tho tura khan amaro chu annual action plan a thehluh khachu na vadil poni se kami na kha achuak thei ta lo ta ni chu tak chu nia annual action plan a khan kum khat chunga anna tho tura kha engkim kha a thleng vek thina ni chu VEC chunga khan job card holder in hlodu an ompo khan kan thiam pa po khan lo sei to tho hei kan tui ni lenga VEC te ne na an thehluh tanga tichuan chumi mangchuan VEC ten work demand ron thehluh thina chu an ron thehluh thina kati kasoi omzia zo ka chu BDO ne na khan an thehluh thina ni tichuan BDO khan nisom panga main khami kha in hlona tur kha alo siam sak ta thina ni antinan a omzia chu job card holder te khan VC ne na in hlo andu chuan in hlona tur kha anwa dila chuan VC in nisom panga chunga alo enge in hlona alo siam sak nge theina tur ta na khan BDO ne na alo thlen velia ka BDO kha kaltlang po khan na khami kha na aron kalta thina ni chumi chu ania tin MGNREGS noya hian kan khosang sanga kan sianga tunla hian project enge focus project ti tepo kan shalom furanga chu project focus project ki enge MZ SRLM Swaj Bharat ti tele central project thenkhat tenen conversion a Kalpui ania chu MGNREGS atangin ku vakhur an lai saka in focus lam atangin atiak le aphun na tur vel kha an boipui tathung thin ani chu MGNREGS hemi village level an implement le an Kalpui dan ber chu ani ve pakhat ani kha soi thei do na mero se ami bi ga chuan vang khani pakhata chon chu mi baga chon ne VC khani hemi Mizoram Manregaru kan ya hian VC executive body hi turan te ni ya chu gram sabha ina pathum post pathum hi than turan ya chumi pathum pakhata chu mai chi turan ti vel te kha le reservation ni biram chu khang te le ne khana ni village employment council VC kha atak taka thok tu ate kha chu anni ati the chu ti rol VC akhan hemi rules na ve ka hen kan share nge donum hemi the government of Mizoram Rural Development Department notification number B130164 12 RD Manregat ya herin VC akhanin khochunga te kumsom pare thingchin ani chukum thingchin kha VC an telraka atia ta chuan executive body atia chun executive body a chuan VCP kha chairman turania vice secretary kha member secretary ni ngalanga VC treasurer kha VC han treasurer ngalang ti le kha ni
chuan VC member dang hawa kha executive council a khan executive body a khan antil ngala ni ti vel te khan khang ve kha tu chip fe tham kon chip do ni chuan atak rama implement ni da na kha ni chin khan kan soi lo de win ka she khol roi le le wa te kha HMC kha tu na soi thok thoka gong pu kha achang la te khan kan lo muwa soi le du ne nga hang le lo te oh kami bi ka khan ni voi le khata han zona kha ange kan lo chan fu lo vek chan fu vek kha har thina ataka khan ataka implement ani em ti kha chu ni I athen khata mun then khata kha chuan implement te ponia amaro chu azong zong kha chuan implement po lo har sa deu te poniang Mizoram a chuan kan hriat kan sevekanga thena chuan implement ani lo ti chiang renga kha thian pa MC apon ron soi tua enge job card holder ten na an tho in kami medikit first aid kan ti mo khatiang chi kha enge an provide turania kan soi ta kan tin an provide mai pi alama enge lo chang chenu te tan po in lo theina tur khan naw om tu turte an roi sakhial tur na tur khan om ta ni chu Mizoram a enge implement ani nge yem ti khachu tu ka sachi alawa implement ani le ni lo khachu kami biga khachu kan Kalpui dan tepo aloin ang lo theya kami biga khachuan implement ani loin ka sia chu kan soi du boka tin amaro chu hei soile soinu azong zong chuan implement ani lo amaro chu mun then kata implement ani kami biga khachuan tin ka thil pakhat ka soi tur kan thei ngel chu kami ka soi mai do na kan thei ngel chu poimo sin le MGNREGS ka kami taka implement poilo nakina sei anakina atul ni jon ron lang le tura ngai la tin enge MGNREGS ka chon poimo ni jon kan sei le tura ngai la ka sei tur ka ti ka lo khek char kan thengil le ta thuta poi khop mai atak taka implement ani em tia kan zona chuan a full chuan implement ni lo ma se a then khata ero chuan implement ani tiang zong khan chang ta mela tha ome chin vewing ka she kan implement da na kha chu ne kai mani kho chwa kan mo kan trevek tura ngai ta la a thawma chun heri nai kan lo kal rei to hu na lo kal rei to se ho tur pa ni kan le ma ro chu toite ve ve soi theinin ka she ta angana kan soi ho turan kal ngal ta mai la village level focus ta ila ke da na ngai implement ni lo ta se china khanin kan se ni zen lo na chuan an vadila ni som panga chungin pek turani tiang chi te khalo ne ka te kan ni som panga chung khan lo na ka siam sak ni lo ta se tiang chi tele thil danga te po ani theng chu khatia kham da ngai implement ni le me tu ne ngai thehluh tur ti vela kha HMC khaman soi saksela chuan atok bera hian an pa ni soi na hang le don ole dana implement ni lo MRGA hi dana implement ni lo ta se enge mala Mipui den mala thei la kan nei ti so ta kha nei thang chang don tai la tin ta soi to khan nei kan soi a kha adang thei ta kai kan rapchen pa buanga soi kan source guide an ai nang lo thei ta tin soi to khan implementation a po hian ko tin ai nang lo ni complaint a po ni thau ta khamang khang kan project etinan
implementation of portion kala chuan pavement work ro tan ti line thenga chuan ling road ngor mo kating khan a local level khan kan needs kan mamo ang beisei khan scheme kha implement khani ta chuan so hemi scheme chu cha hian ai ang kan chana khai nang mek theidon lo ti lai kha clear to the pokhamilo share sakta ula ti lai kha Sawiho na ni ta wangin ngai dan kan share to na kan ashe ber kan lo washe lo ber ko lo lo dikhan kan ngai dan ka Sawiho kha ani mai ta ri ti kha milo share sak satul khan kan ngien ta chuwa dong hak lok MREGS Mizoram asuan sarkar scheme kan man ite BJP sarkar nu police UPS sarkar lai point ni se kan man raiber angin soi thei ta chuanin emi scheme no complaint sang hi a thehluh thei ta Mipui te hian kan right kan claim thei ta NRG ek noya po kan om gati do ka master en thei na te le kan na tho an na tho te vazir china chiom ta chu poi bo ber mai chu itulaya cover sangkang to kim mobile phone kal ta ti thaina wagi MREGS bi ga complaint kan thehluh thei chu service number om ta service number khalota lang ver trim taila 18001115 ti kharita chumi achun Ministry of Rural Development direct in Mipui ten kan va complaint thei ni emi chungchanga ni thei lo angchi ai kan duna kan va sen naka helpline number ti mai ang toll free number ang chi kha sarkar provide to a chulai chu shataila tin Mizoram asuan soitongin kan society hi engeni hremna lek po da hi atam na maya India ram pu police kami thil ti dik lo tu te ru hremna yang chi jong jong ka chu kan va soi se lo nga amar chu hemi scheme chung chang bi ka kan VCN kan job pa te ai ru de vek mai lom ni tiang zong a va complain ang chi ka chu thu san vali ta ang se ami a scheme chung chang a va complain na number aka ka daira ka NRG ni wa va complain kha ta atin Mipui ten implement ni lo ta se tia implement ni lo ta se nge hremna kan lek po dinge kan va complain ang ti kan toll free number ko le mo right to information act kan ti kha right to information act RTI act noi akan kan claim thei bok ti kha ka information share tu ate ai ka nge min pe du lo ta se izong insang ta sok deng mi kan information share tu te kami kan VC der mo min pe du lo ta se RT ek man kan claim thaya yang kan di ma kan la thei izong khan toi fel thei in chang meng biang tro i kami chu chang bi han chuan i zirtina awareness po ga nge ni nei po thakop mai kan hu a kan sia a kan kho chung bi ka local level a atman da implementation kalpui da kan sia kan hu a chunga chuan nge ni tam tak so kan complain ngam lo ti mai ang complain na po free kan complain ngam lo ni ta ka chuan chung te vel chunia marchu complain ngam kan complain ngam ai chuan toll free number Ministry of Rural Development kal tang mo di RTA act am khan di kan claim thaya marchu soi tong khan kan ai ru chi zong ka claim thai chuan Indian Penal Code mangin tan thi rang kha ni mai toi fel soi dong chuan ta chu thuran vali de se ka bi scheme bi ka complain chu chi ni ani chu di kai ma riat ma source abi chuan ti kha ani
chimba buang khan soi bel du le yang khomia khan ni khata khata han sei du claim om chu ni a complaint na tur kha chu kan se to thawa amaro chu kan complaint thei dan vel kha claim han ta lang zo kila tin complaint thei tur kan tin khami kha antinan vc in enge job card kha alo min lo pe min pek chua du lo ani chuan kan complaint thei ta ni chu tin ka job card kha enge na thok tu te hne na kha na kha job card na kha apedu enge alo pe lo ni chuan ni som panga ayat enge ni som panga ai tla ya emo ni som panga ma a pe chuak lo ni chuan khami kha a complaint thei boka tin payment chung changa ani le boka chumi payment chung changa hian enge poisa kha apek lai chuan khami chung changa pokhan a complaint thei bokani tin enge enge ni chingkhang ka soi to thowa khami alo register du lo chuan khami chung changa te pokhan ani thei vekani o hei kan karen om lawa boi thlak mangi o ole khami biga ga chuan complaint chung chang biga chuan khani mai ro se karen kan nei lo ava boi thlak ke o atije chen ti khan soi ho tur chu pakhat che kan nei to ha kan ti ta sa kan zo lo long chu le tro ke ma ni thempa je ka te ti si te le puko pa hi ka u ni lo thre be mi ta chuan thempa buang alo ma 49 hi bijetin in ka shria alo ma na kina thempa buang yu ti pa kan upload thop mela chuan ato bera kal taila he scheme hi dikta ka implement ni thena ni puina kan mawhphurhna khan chen kan soi thok to le ngala thil te be vein soi ni ta sela ba thabe tro le tunga sama sang bom puya mi ke ma han soi le ngal meng khami bi ka han kina soi tur lang tlai to ang reng tho hei min ngak rei to maro chu khata khan toite angin an soi kan timanga hemi bi ga hian ni mipui hian enge mipui hian kan hemi MGNREGS hi enge kan hretok kan hriat fia tok hi ngai lemeya hemi bi ga hian adan a guideline vel kan hriat lo kha chuan mipuin kan mawhphurhna kha enge kan chanvo po kha kan hre thei don lo ni chuwang chuan kan chanvo kan mawhphurhna kan hriat thein tur tang khan MGNREGS guideline zong te po hi ke mani enge VC kaltlang khera in soitir in shilfia tir kherlo pon ke mani enge tunlaya social media te chak to khata ti khan ke mani po kanin chhir zaw ve kha apoimo emema chung kan soita kan khan mipui mawhphurhna anga chiah chuan enge kan soita kan khan job card na tho lai tia enge enge medikit khatiang first aid kit and provide lo ni chuan mipui pona kan tran tlana kan complaint ngal zunga tin chu mai bialama hei tunlaya enge social media chak to chu mai bialama enge contractor roi emo JCB manga tho thei lo ti khania amaro chu hei tundin huna COVID-19 na wangin gram sabha te kawh thei ani lawa natlang pui te kawh thei ni lawa nge hei tun naya enge khol manga tho lo thei lo din huna andinga amaro chu nakina COVID-19 te pon zia omanga hemi hi an kalpui chun jom zel ni chuan mipui te pona kan ti tur kan mawhphurhna chuan enge arang lama complaint na hmuna khan kan thei chuan khatianga khan enge complaint zung thei tur po khan ke mani kha kanin chhir zawa ki
cái mani ka kan knowledge te po kan ti zo ve kha atha ani ti khang soi thei tong me ro se ti se the tripem si kha an soi bel tu le i point temte antar langa energy hi thata ka implement ni theina na Mipui te nge mawhphurhna kan nei Mipui te mawhphurhna ti khal ri ta tro zona kha on me Mipui te yan ka soi tong khang ka soi thuak to se ron review khan me ke chu i pakhana chuan voice kan nei ve thei lian ber gram sabha hi kan mang tangkai tu ni ti hi ni ini kan mawhphurhna pakhana chuan gram sabha kan mang tangkai hi poi mo bera san chu i face to face contact ki ni poi mo phone call ten mo ko play se Mipui te nge chu tin ka ti chu tim va so se long ei sak lo mai thei chu mi jong sok fiata gram sabha Mipui te voice kan nei thei na mun dik tak a phun le phun dik taka i kan mawhphurhna kan hlen ve ngam kan voice kan raise ve ngam na kan ngam turin i gram sabha tang kan lak poi mo ber ka ti pakhat na chuan tina pahina chuan i ka kan thil pa buang kha aron asoi to thona chungin road construction ani mo link road ani mo pavement work ani mo khang work khang kha Mipui ti hian kan sa ri anma ni lampang sarkar ngeri VC te mo lo survey lo ma se Mipui ti hian khang kha ngeri adik lo le thalo ni social chu i kan mawhphurhna kan hlen na ni pa formin kan claim ve ngam tur ni kan soi ve ngam tur ni ti lai hi poi mo em boka ni ka kai mani atua tu Mipui local people tho ka kan ni an implement try mo thalo mo chu ni wangin chung cha hian i Mipui te le government sarkar po atho hona thatanga ya chumi pi lama Mipui ti hian i sarkar tra representative tra nei tur po in i thataka i kai mani na kan norve ngam hi angai tak me ni ti hi conclusion ni mai te sia tamchin khani e ti se because kha trim pa je ka te ti si te le poko paten lo ma han soi ve du te ne me ngam lai an chi te han soi bel du ong chi ma hong lok kang an nei lem lo ne nga ani chuin top khar nai tum te tlemin kan me na do na nga ni kha kan han soi ya moro kun so ko pakara nei tlating ka hi mai karon unmute mana so ko pa som lo ko paten lo kang nei lem le ve ti ni chu kha kan han soi ya karin ai tak chuin ka beng var phang renga amaro chu kha rinai kan reita de ule ka dar kar khat le mi som panga vel ning chu ting vel chu hun kan mang der me ka ting te kha ni kan thin khat te po anan chon thei talwa ai po ni se kan ti chin na a tha ngai la avoi khat na kan ni kan zeilo tlang lum buk si hun kha kan potrei tuk ve de lum buk wa thang te kha ni chon ne je ka te po kan mer khat tilang te wa ngai om ve lo ma le atom na di ne em ni za shim he an don na po ye 60:40 ratio ang kanin an ron duang ni hen langa sang ni panga tu sang ni som pathuman operational guidelines ata po hen ala ni tun BJP sarkar 50-50 ron ti te helaktum le tuna po helin 60 za group ahlo kan lak helin ni na taka chon tu kan kal po hian ba ka man ro ni na mang tel po hek an vuina tamber point in kasria chan chu VC na an han tho kanin an hlo alo ngai man ro le na balu ra rot le na kha lo ngai ta se kham na kat khanin atam ta thil tu ni hian langa de chu ina tu dan de langa chuan za somli kha man ro le na tu ra kha a om tu ra ngai ni chuan za som lu kham tu lo tu ra ngai kha
Mipui lo lu lo vin za som ro ka kham Mipui lo tur kha Mipui lo le man ro le na ka nan chi e kan ho to param lu ve lol mai chung chu dia chuan tu la ya phía vàng gram sabah không thế gì lâu thua tới khác ta ya suy nghĩ ya mà rồi chú gram sabah rồi sao các anh chưa đi mà phi lê nghe mỏ em mà phi làm chi à khai đi sẽ thiếm nó khai ông thầy phi ta chuan one ten thì mun so mà thằng nào mun khát khát chú mà vót mình giống giống mun so mà thằng nào mun khát khá anh represent chú gram sabah với tiếng chú gram sabah na Mipui lo na khá ni sen so na kan ti kan tho phala ni lewa he mi operational guidelines sang ni le so pathuma he khatin te ni wa kha boi khak ve da no ni chu amar chu gram se ba Mipui lem lo kha ni kan thong mom plom chu ang tru khatin ve kha ni chuan the complaint dan chu cha te po kha ni chu na khan fil file de so ni to a chu he mi operational guidelines ne sang ni som pathum the annexer som ni le patni na phek sa ni le pangana hianin ya complaint form ate po heron da he khang te kha tel me tai la a thanga o kha zanina kan Sawiho thei chu an ni ne la an civil detail la niam kha pp te ron luta kan ho to pa MZUSC kan treasurer na ni pilar ram din thara ar luta ani chuanin soidum to lo chuan kan tu tok mai do na mi niam ani le itu tok meng coba bumpu record ro record kan 4GB tling trepe ale YouTube kan kan meeting pa ngai tu zawa ti ni to ngai din chuan rem cha kalawing Orang